Pozdrav ljudi. Evo nas u Bosnian Games. Znači video će biti oko 1 sat Minecraft preživljavanja. Hvala vam 34 pretplatnika, subscribera, 413 pregleda. I sad ćemo pričati, možda će biti u nastojanju za Bosnian Games, sad ćemo sve snimat. Evo ovako ćemo. Kako napraviti kantu za smeće, to je najviše pregleda. 188. Kako napraviti mašinu za kamen, 61. Kako napraviti intro logo, 47. Kako napraviti mašina za stilu, kako napraviti kuću makro, kako napraviti evo je rođe. To sam morao nešto rođak pokazivati. Pa malo pogledajte, tu vam se konvertujete neki fajl, onda ga stavite na internet pa da se mora skidati. Znači, čekajte malo, čekaj. Bosnian Games. Hvala vam na 89 lajkova. I danas ću snimati Minecraft prvu epizodu kako preživjeti u 1 sat. Pa onda ćemo sutra ću snimat, ja mislim, Warface. To je ratna igrica. Ja mislim da će vam se svidjeti. Evo da prvo ću snimati, ja mislim, FIFA 14. Evo da kad unosim u FIFA 14, onda ću snimat Counter Strike 1.6, pa se vidimo na nekom serveru. Ja mislim da će to biti Assassin Clever, tako nešto. Pa vidimo se na Counteru. Danas snimam Minecraft 1.6. Subscribeujte kanal ako nije problem. Kad budemo 50 pretplatnika, napravit ću specijal. I subscribeujte, lajkujte, šerujte. I to je to. Pozdrav ljudi od Bosnian Games, pa se vidimo. Ćao.